Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Man salla subha fa huwa fi zimmatillah." Kim bağımdat namazda okusa, Allah'ın qorğonunda. Allah'ın javobgarchiliginde bolat eken oşol. Kim bağımdatты okusa, Allah'ın javobgarchiligine girdi. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi şey. Yemi oşol adam Allah'ın javobgarchiligine, qorğosuna girgen adamdı. Allah Taala sizlerden hiç bir nerseni talap kılbasın, anı артынан түшпөгүлө, аны жамандабагыла, агынга сөмөйүңөр менен көрсөтпөгүлө деген кеп да. Эмне үчүн? Fa innahuma yatlubhu min zimmatihi bi şey. Эгерде Алла Таала өзүнүн жоопкерчилигине алган нерседен талап кыла турган болсо, артына түшө турган болсо, yuдрикху, ага жетет. Summa yakubbahullahu ala wajhi fi nar jahannam. Кийин Алла Таала аны жүзү менен үстөмөн кылып дозоктун отуна сүдүрүп апарып таштайт.